Let's go. Ka Hamas ka yang hakajing dawa pan punkut no ya katma Gaza hapo kajing etekular ban pelat no ya Bashar bor. Ka Hamas kala yang kajing dawa jongka baka Israel kat punkut no purai kajing hier tma jongka ya Gaza hapo kanu kajing ete ban pelat yakinong syara bor. Bat kila ong ru ba u presiden badang susah jet jongka US Donald Trump ulale kerke ban ong bakan don kadujok basniu limda kim pelat lut yaki Bashar bor hau arpo tarik menta ubenai ki ka Hamas bat ka Israel kila yakran bat kinong penyasuk jongka hakatar bat ka Egypt hakacing persyang ke bajur tam lapun bun benai bat penpoy sa kacing ya sangat ma hapo Gaza ka sarkar US kala khot ya kacing penbor ka bakhatu na bata kacing ya tekular syaba ujo bidan unri sanyo na kasuki presiden bat kibabun na kane kathan menta ki syem ya kacing perskem ya utrom kum kapor balabu klem da penbena Hendrai rengkat kecing jajinti jongka kenta baro arliang ki keno ya uwei pat uwei baki la khanglat ki kecing tekular da ka babut renti ya kendon ki bala pentut ya baro ki persyang yesuk ki bala dap hadu palat sisnem ka Hamas ka ong bakan pelatno ya kinong syara bor jongka ki badang sa tang lada ka Israel ka menjur pan penkut no ya kate katma bat weng no ya baro ki spai jongka ki badon hapo Gaza Hendrai ka Israel ka ong pat bakan num penkut ya kata katma tat hadu da penpra pendu jat sendon ya ka Hamas bat penlaj lut ya baro kinong sya rabor laong ka Israel ya ka Hamas ka Israel kala ong ru tang ka Hamas ka de tang maka ka bakhang lat ban pelaj ya kinong sya rabor Hendrai uhe jong ka Hamas pat uong bakade ka Israel bakade ban sya kano namar bakala pentut ya baro kijing persyang ban poy sa kajing ya kran ya suk bat ulong ba ai jing tip nia sapang kajing ya kran ka pakadu ulap putken mau biang ya kendon jong ka Hamas kajing putkut no purai kajing ya lek don bor bat kajing weng no pura nakicaka palahir thma dakinong sensar laong putkut uhe ka Hamas sabakan tho halor kajing berngem jong utrom bakan don kadujok ban siu limda la pelaj lut ya baro kinong sarabor swaban penskem ya hamdan uhe ka Hamas ulong ngakerpat ba u presiden jongka US udai ban ai kajing kran gi ba kam perking bat ki ba ya dai bat kajing ya dai